ija kuwa 10 Dawidi yanga gukura isanduku y'Uwiteka ngo ayicuriwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya ayicura mu nzu ya Obededomu w'umunyagati. Imara mu nzu ya Obededomu w'umunyagati amezi 3, kandi Uwiteka umugisha Obededomu n'abo mu rugo rwe bose. Amen. Amen. Twongere dusomane mu gitabo cya Yohana ibice 9. Yohana ibice 9. No ku munani wahabonye hasohoke. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanye bati, uyu siwe wicaraga asabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Haleluya. Nawe arabasubiza ati nije. Haleluya. Amen. Umutwe w'ijambo turavuga ngo ibihe. Igihe kiza ryari, igihe gishira ryari, igihe gitangira ryari. Kuko tubizi hano muri Amerika icana ibihe bibiri tugira bikomeye, ni igihe cy'izuba n'igihe cy'imbeho. Kandi iyo bije duhindura imyenda, tugahindura style, tugahindura imyenda. Igihe cy'imbeho twambara amakoti, muriko murabibona benshi barayambaye, ndetse ukaza ugerekaho amakoti abiri kugira ngo bashe kwirinda igihe cy'imbeho utarwara. Igihe cy'izuba cyaba tukambara udu-t-shirt kugira ngo izuba utagira izuya byinshi. Siko bizabimera. Igihe iyo cyaje kuri wewe hari igihe cyo kurwara, hari igihe cyo gukena, hari igihe cyo gukira. Somebody that's right. Haleluya. Amen. Uyu mugabo Dawudi aratinya, aravuga ngo se isanduka ry'Uwiteka ryotanga iwanjye ati. Uko Imana izivuga, uko Imana izikora. Isanduka bamaze kurikura mu Bafilisti aho ryari rigize igihe kirekire. Bararishorera, baririmba, bavuza neberu, bavuza ibintu bivuga. Inka zari zifite isanduka ry'Uwiteka iratsikira. Umugabo witwa Yuza aje kuramira rya sanduka mu tikike hasi. Uwiteka agira uburakari bukomeye, amutsinda aho ngaho arapfa. Dawudi aratinya, aravuga ngo se iri sanduka ry'Uwiteka ritahana iwaje, aravuga ngo kizobaho. Ngo arakebereza hirya ngo amenye umugabo witwa Abdodomu. Haleluya. Haleluya. Umugabo witwa Abdodomu. Haleluya. Amen. Umugabo witwa Abdodomu yari atuye ahantu yiwe, ari umukene, ntabavase bamusuraga. Yari ahantu akenye cyane, wenda yaranahingaga ibyo yahinze tivye. Barasuzugurwa igihe kirekire. Dawudi aravuga ngo nta wundi uriya nyagufa ariwe bashira rya sanduka ry'Uwiteka rimwike n'abana be. Amen. Haleluya. Amen. Bararifata baryoherezayo, naryo riraza neza no mu mbuga n'imbere y'inzu iraza. Haleluya. Haleluya. Amen. Turi kumwe? Yes. Hamurano baneza. Yes. Isanduka ry'Uwiteka baravuga ngo ntahandi ryosha, kuko twavuga ngo nta wundi ugomba kuba mukene, nta wundi ugomba gusuzugurwa. Ni nyanaka ukabaho igihe kirekire
ndetse mugabo ukabura icurya, ukabura icukamira abana, ukabura akazi, ukiberaho. Dawudi aravuga ati ndahandi isanduka rigomba kuja muryohereza hariya kwa Abedodomu ariwe risha kumara, naryo bararizana riraza. Imana ishaka kugwira neza izica mu nzira nyinshi, mu nzira ibihumbi utomenya utotekereza. Abedodomu arazuka mu gitondo asanga isanduka rirabyakiye. Dawudi ararangiza ku musozi n'ingabo ziwe, baravuga ngo hariya murebe kwa Abedodomu neza niba ari umuntu uzuka. Abona akotse karatumutse, abona barasohotse. Haleluya, amena. Oh haleluya, Amena. Dawudi ngo yohereza inka zibiri arazimanura ngo nije kuzitambira ngo barazijanye kuko cyangwa ndi uhageraga barakingura igipangu zirinjiye. Abedodomu abwira abana ni muziraki ngo buri munsi ari amezi 3 ngo Dawudi yohereza inka zibiri. Samuel atishani. Amen. Haleluya. Iyo umugisha waje ntawo wimira tibishoboka. Bakaruzuka mu gitondo bakarangiza amezi 3 bakavuga ati isanduka ryacaniranye kuko Abedodomu cyarazi byo gutamba, cyarazi n'ibindi, akazifata gusa akabwira abana muri muraki. Haleluya, Haleluya. abana muri muraki. Imana ngo yabimugeze umugisha, imugisha waritangara ngo amakuru agera kuri Dawudi. Baramura muzi neza umuza amakuru harya gatwajanye isanduka ry'Uwiteka wa mugabo nutareba neza zaba ibintu byose dufite anga bizaba zabaye ibise. Ngo Imana yamuhaye umugisha ukomeye. Amena. Oh haleluya, Amena. niko twavuze ngo ibihe wowe umukene none ejo ugakira, warwara none ejo ukaba muzima. Itekereze twese ube kutekereza ibihe wabayemo. Hari ibihe twabayemo bibi bikomeye, ariko uyu munsi turi mu bindi byiza. Ariko icy'ingenzi ni uko dusenga Imana tukaba mu bihe byo gusenga, byo kumenya Imana. Haleluya. Uyu wundi mugabo twasomye nawe yari impumyi. Tekereza ngo akicara ahantu agasabiriza every day. Abantu baza gusenga akabasaba. Ngo yicara ahantu ku kidendezi aho yicara asabiriza. Abandi marayika yaza yahindura cyakiya kidendezi, yagihindura amazi, umuntu bangutse bakamutamo akaba muzima. Ariko iwe kuko yari yarabuze ukuntu kumushiramo aha igihe kirekire cyane ari imagine. Tekereza ubuzima bw'ubuhumyi ukabubamo, ntuzi undi muntu, tuzi abo muvukana, tuzi iki, tuzi gutandukana n'ibyo kurya kwaye ntumenye ibyo ari byo. Abaho igihe kirekire cyane ariko mu munsi yasamugere. Haleluya. Yesu aramugendera aravuga ngo aramusanga arashaka iki, aramubwira ati jewe nzambura abantu hariya mu kidendezi iyo kihindurije. Yesu aramubwira ngo nabanaje. Haleluya. Yesu aramubwira ngo naje, ngo afata kondo agatobesha amacandwe ngo akamusiga ku maso. Yampimye arayibwira ngo genda uje kuyambira hariya muri kya kidendezi. Nawe aramanuka ashikari bagira atangira kubona. Haleluya. Amena. Igihe yataje gisingurwa n'ikindi. Amen. Haleluya. Amen. Reka mbabwire ngo ijambo ry'uyu mwaka tuzagendera mu byumweru 50 bisigaye. Mbwira mugenzi wawe ngo ni ibihe. Ibihe niba ufite igihe kibi kizarangira ubone icyiza. Haleluya. Amen. Igihe tikarukange, igihe tukagifobotere, igihe kizarangira hasi kindi. Uyu mugabo ngo agira igihe kirekire ngo Yesu akondo gusa akadukandagira wagatobesha amacana. Tuvuze ko ari ibintu bibiri bitaremereye. Akondo ugatobesha amacana ukamusiga ku maso amasaraba. Umva igitangaza aho ibihe bibera byiza wabamubonaga batangira kuvuga ngo niwe, siko wasomye niwe, abandi ngo siwe, batangira kuja impaka
icyakora arasa nawe. Imana ni igihindura amateka byabihereka kuvaho bibi. Bamwe bazavuga ngo niwe ni John, abandi bavuga ngo yasiwe ni Samuse, abandi bavuga ngo yasiwe ni Kanyanga yasiwe ni Pacifique yasiwe, abandi bavuga ngo icyakora arasa nawe. Wenda tumaze guhindura tugahindura style zibihe kiba cyakuzeho cyiza. Tambiza tishwahi. Haleluya. Igihe ngo bashipaka arabwira ngo nije Kristo yagize gute yakishije. Haleluya. Amen. Ibihe tugatinde kubihe bene data. Igihe niyo coba kibi ikomereze kuwiteka. Dodo abantu batangira kumugenderera, abantu bari baramaze famiye ziramwanga, abantu bose bakuraho amaso. Bwako mu mezi 3 tekereza ukire bwa mezi 3 uramenyekana kugera ku mwami Dawudi, uramenyekana. Haleluya. Amen. Tinda kuwiteka bene data, tugatinde kubi igihe kibi no ejo ukazagira cyiza. Ijambo ry'Imana tuganze. Amen.